Habai keren bikinang patai kubor National Secretary ke BJP ubah kami ke Jela Meghalaya Anil Anthony. Ulang bahaga senam arajar arpupra ke BJP kan kelalong ke sengsan pertai ke bahe ke Jela Meghalaya. Bat ke BJP ke lanang kio bahah ke senam ke balalet. Ulapan pa pemensyua ke tan shte lam ini ke BJP kam shimladan watang ke weiru ke sit. Nrai menta haki hinyau ne pratili ke Jela ke dai ke belasan syar ke NDA kan tubru hapo ke Jela Meghalaya. Hagi South League jela ke BJP gede keseng ke bahaya Pat Tam ha Assam, Arunachal Pradesh, Manipur bat Tripura. Bat gibai pagi jela keseng kelanang penyar ialah kijing terekam bat NCE ke BJP bagi senang yar bagi sayok syok ya kinong mikmat. Bagi keseng ke doni kijing angnut bandlong ke bawah Nengkong ha Meghalaya. Hagi bedai bagi kijing pengenria ke election MDC jong ke Garo Hills Autonomous District Council. Uni ilam ke BJP ulong bagi keseng ke day ke belapen krek bahan ke bentak election. Syua bakin mi kijingja ki bamla ban mudur. Bat ke BJP ke dairu ke seng ke Benengkong, ban ki wei pat ki seng, ban penmenai ke Kerteng jong ki Kertong, ki benekon ki election jong ke Garo Hills Autonomous District Council. Who will be the candidate in any election is not something which is based on just one factor. It is based on many factors. There will be many candidates who will be, applying or showing interest, and finally, the state leadership and the central leadership together will take the appropriate decision of who will be the apt candidate. There is a central election committee of the party, which has a prime minister, the home minister, most of the other senior leaders, including former presidents, the current president, etc. And the Central Election Committee takes decisions based on many criteria. And we will ensure that the best possible candidate, if we are contesting an election, will be contesting. But at the same time, it is not possible to say who that candidate is or Unong ilam keseng BJP Anil Anthony ulong bagi Special Intensive Revision SIR jong ke electoral roll. Negatif kerteng jong nang tap vote. Kadai ke belapan ko bor kriti sensyari bag kamde setia kanu ke jinglek ke barang temai. Ulong bagi SIR kamde ke belajar tang menta hagasian ke Benengkong renadu kisnam syajar kendai sepasan po. Hagaba manla ke sepo snam ne ke decade kani kelaja. Bat wat hagapor jong ke sorkar UPA ru kelaja ar ne laisien. Bat mentakan sesedang biang hadian kat tu kena posnam namar kejing temu jok SIR kelong ban penting kena baman lagi beliau ke balapalat dekat kat prasnam kerta kendon ke kerteng hak electoral roll ban penting kena begino gino ke badan hak electoral roll kumta ke kerteng joki kamdai ban long ke bam shisha ne duplicate bat mentai kini en punya sobu adhar bat ke SIR kan penting kena begitu baro ke bala la ban tap vote kinyo ban tap vote